Мышқәак рыла аурыс драма театр асценаҿы раԥхьаӡа акәны ҳахәаԥшцәа идырбахо спектакль игрок иалахәу артистцәа раԥхьа ишьҭоу апремиера аӡыргара рхы рыԥсы зышьҭны аҽазыҟаҵара иаҿуп. Дос инаигӡо ароль аҩымҭа ишаҳәо еиԥш аарԥшразы ацәанырра аҵаҵаны ахәмарра ианаамҭоу сценахь ацәырҵра уҳәа ирацәоуп актерцәа зызҿлымҳау, аус зыдыруло изызхьаԥшуа. Федор Достоевски ҩымҭала иқәыргыло спектакль аисценировка авторс дамоуп ашәҟәыҩҩы Ҳелиа Џьыкыр-ԥҳа. Лара илылыршеит аҩымҭа аҟынтә иаҳа ихадоу алхны аспектакль азы интерес зҵоу асиужет ашьақәыргылара. Аурыс драма театр асценаҿы рҟазара аадырԥшлоит аԥышәа змоу артистцәа реиԥш актерцәа қәыԥшцәагьы. Дара ирҳәоит инарыгӡо рольқәа ԥсабарала уамак ирзааигәамзаргьы рхы аус шадаруло урҭ ишахәҭоу рынагӡаразы. Сара инасыгӡо роль Полина Александровна лрольоуп. Дара ицәгьоуп, дара сара сзы исзааигәам акакәны иҟоуп, избанзар лара илдыруеит бзиа дшырбо, убри лара лхы иалырхәоит, лара илҭаху ҟаларц азыҳәан. Уи сара насраԥхьаӡа саназхәыцыз арольгьы ҽазааҵра ҳаналагаз даара схаҿы исзеизымгоз акакәын, избанзар нас актиор ироль данаԥхьо ианҽазыҟаиҵо, иара иԥсҭазаараҿы иҟоу аганы иҽазыҟаиҵоит. Сара инасыгӡо ароль фырхаҵа ироль Асли ихьӡуп, дысзааигәоуп ҳәа сызшәаҳаӡом, избан акәзар убри иҟазшьа, саргьы сҟазшьа еиԥшӡам. Аха ароль уҽазыҟаҵаны абас уанааиуа абрахь акостиум ушәҵаны асценахь уанцәырҵлак хәыҷык иузыманшәалахот. Аспектакль игрок иахьатәи аԥсҭазаара акыр иазааигәоуп, иара иарҵабыргуеит лассы-лассы ауаа аԥсҭазаара ишахыццакуа, насгьы уаҵәтәи амш изымхәыцкәа иахәҭам аусқәа рыҽрыларгало ҳәа азгәарҭоит аспектакль аус адызуло. Ари ақәыргыламҭа зкуп аԥара иазхәыцны ахәмаррақәа ирыланагалаз, нас хара имгакәа уи зыԥсҭазаара иахәҭакхаз, уимоу ишнеишнеиуаз ахәмарра ада зыԥсҭазаара ҵакыдахаз. Иазгәаҭатәуп аспектакль игрок ишалахәу Аԥсны жәлар артист Нодар Чанба напхгара зиуа ҳәынҭқарратә хортә капела. Уи аспектакль музыкала иханарҭәаауеит. Аԥсны раԥхьаны иҟалоит абас еиԥш спектакльгьы, капелагьы ицҵаны ауаа рацәа еилахәны. Абри абырзен трагедиа анкьа ишыҟарҵоз еиԥш ажәлар, акапела ажәлар ррольуп инарыгӡо. Сгәы иаанагоит аспектакль зшлымҳара цәырнагоит ҳзыӡырҩцәа, захәаԥшцәа рзы. Аԥсны раԥхьаӡа акәны иқәыргылахо аспектакль игрок арежиссиор қәыргылаҩыс дамоуп Антон Киселиус. Ақәыргыламҭа ахәаԥшцәа гәыланахалартә аҭагылазаашьа ԥҵароуп, хықәкыс иҳамоу ҳәа азгәеиҭоит иара. Аспектакль аӡыргарала аурыс драма театр ахәаԥшцәа ргәырӷьоит хәажәкыра ҩажәибжьба рыҽны. Амра Зарандиеԥҳа, Эльдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.